Adom TV Sunia Yamoache Amawo Akwaba. Good morning wherever you are, however you are tuned in. It's a beautiful Saturday morning. Yeah, that's it. Say we feed no at Ghana's #1 television station, Adom TV. And now January, Bosomani de Tosso Eduonu Bako, 21st of January 2023. Ma memo bia fishapa. It's an say shafia say dedikanya meno Asia ewo TV so eni mo bia fishapa. The year 2023 yafi papa. Nagopon MBA kwan akese emfama yenyina na sika emra yekotokum na ne adon sabe so mbia no enye nhira wanka amen kese pra amen me da say me di chief Jerry Force obetimi afra me CJ Nnawotwi dwumadie me ndadru na Nnawotwi bose ya yesi nkonya na ensamo a edi akotre na Nnawotwi mu no yeyi mu ba ko mienu na fe yagebre na ya bobo ho na ye ne animdifo ne wo mo adwenkyere wo ho atwetwe nkomo won so wo de adwenkyere ba ye begibre na fe akenkan de amaw ene ensam mienu na egupono so megiri se wo ye bond holder announce wo ye investment bi with any of these investment companies sabre ya na pay ye kasa de won so no egujam esan enhyehyeye a aban no de agu akwan so ye de yenya de etikose IMF asepe ena sanhyehyeye no na eboboba ye beka se 30th October afie atwa mu no omampani eba ye TV so ye fiefiem de nhyehyeye a Ghana aban ne IMF ye de tuja ehye Ghana fo nyina bo se sanhyehyeye no aye kwen IMF no enya de individuals any organizations companies one investment ehun beka entina asem no akoye abotoye mu asem anche December nim na Ministry of Finance de nhyehyeye ba ye kire kwan a investment no ehun emfaso no wo ba be ma me kwa investment no me sabetimi aka na se ade no akwa bibia wo ho aban wa na wo kan na fe U10 year asem no atwe ho diary a minority in parliament na edimu akotene a wokohwe various bondholders and kenka nya me super ya ma me no empanifo mo amakwa pension na wo ma ya investment wo an pension fund bi aja wo didi hu kakrakra enei haircut no anaye ka no ekeka ka no amane program bi aba domestic debt exchange program na say ye ma wakwanya na wa be sign on onto the debt exchange program na afei ye de atoto to niema we na adwenkyere ne dodo no aba minority che say aban sa Nnawotwi wanwini hu ye tinke be ya suspend na yensim konya yendwene ho the latest the Christian Council of Ghana wo so do ma no atomu bi to tasraban adwenkyere se nke be ya one suspend sa programming na won tia abedjaku won je adwenkyere impo ansana obetu sa na mo no a watu sa na mo no enso so finance ministry HSA wonya de ne sa koto IMF aduane mu no kianeken ese wodie enti ayade a wo ye ho hwe a enye yi anapay the big question is you suspend sa program ya ebeye yi sa domestic debt exchange programming you suspend ya ebeye yi na say suspending ebeye yi a what are the other options available ebetimi edi djuma enti anapay ebegye na fe atwetwe sa enkomo no ye ne animdifo pa na ebetwetwe sa enkomo na I believe if you stay with us ebesua na ema bebre ede afrimu enkomo etosumienu the biggest opposition party, the National Democratic Congress, edi abetu just say May bosomene de tosu ensia 6th May 2023 ena openia obetu franka de amama yoku no wombeto aba edi no timetable no ne ebekoso nyina no omde abetu dwa na ni anapay ye begibre ne atwetwe nkomo sika womo egie tese opese obedi flag bearer edema endisema yoku no 500,000 Ghana cedis kane 5 billion ena ubetua enye no nko a uwie a wo free bibi nomination fee eno so 30,000 kane 300 million na ebisa se nanti amayoko ewo opposition a musukom na fe mu kekere saboyi e de so obi opeso otu franka e di amayoko no anim well we will be reviewing these and more ewo dwumedie no eso stay with us Adom TV ewo Facebook and afi Asempa 94.7 FM so ewo Facebook na afi yenkenkan wadwenkyere no emfa ema ebreni ho medikan editu dwa se enkomo edikan domestic debt exchange program na mensa aka openikasi
Dr. Saad Idrisu, oye economist, Louisiana Economic Development. Openi wabini sebani sikase mu a wabini yie pa. Na anapei ye manebre esan se owo presentation kakra ode beka enkomo no aye twetwe no ho. Eti stay with us na fe mo adwene Embra TV no so na enkomo a woni e ba bedie ni nyina no nso atimi ate ase. Dr. Idrisu utimi nka Adom TV so nie ye mo ache. Mebacho unmute mine. Unmute device ne mine. Unmute. Na yen to me enter mon kan ye doc. Doc what me kan? Doc unmute device ne mine. Na yen hwe se betimi enter mon kan ye. Okay. Dr. Idrisu abe join here but ye hwe na fe watoto ne yema ye. Ma me ntwa me ho ma me ba. Ye no ebe hye nkomo no ase. Midin e the Chief Jerry Forson. Wait me and friend CJ.